Good morning, everyone. This is Horobo Bible Reading Platform. Today we are reading Matthew chapter 4, verse 22 to 23 in Horobo language. Obe ri Matthew, uyowe royi eni, hawo royi uje give rite uje gbera. Verse 22. Sie vovona, anyeda nyaje ose ranyi wo we ivu re oko ayede nene. Verse 23. Jesu da yare yapo wi Galili ode yono ikwo wi synagogue oda ta otare inyere yesiri re uvie na ode siri ikwo brebu rema oga dokwu dogere re emiami royin. Thank you.